Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ngikorwo mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio riu ni kunyitanite thutha wa ndeto cia magegania kumbura na ndeto iria itigite andu mathamitie tunwa kuona riu Akenya ni mahithuritie na manama biu muini Samido ni Father Abraham na u ni thutha wa Akenya matongoretio ni bloga umwe uikaine ta Simon Mwangi Muthuri kuhithuria mbica cia nyarari imwe mtoto kutoka Ukambani na uria kwerikanite ni bibi mama wa Samido. Ndeto cia muhiki uyu na uria uretwo Deraiza Mbithi ciumbukite na uma ni ati niwe wari kiheji kia ngoro ya Samido riria akiri training ya uthigari kuona Deraiza onake no muthigari na iri aya makigia na ndugu ya kiwendo na magitanahirwo na kana kamwe uguo Father Abraham akiri na atumia atatu aria akigite twana nao aria riu moikaine king'ang'aine na Deraiza who is a close friend ya muini wi gatũ Joy wa Macharia. Ndugu yao iria tuonete they really celebrate each other na uhotani wao wa Gatungu na Gaceke na Mbithi ni arikanite gukorwo ahete Eddie gitio na kuga we ndendaga drama style ya cikionekanaga gatagati ka Senator Karen Nyamu na Eddie Nderitu. Akenya makiuga riri ni igutha inene kuri Karen Nyamu na kuona ndari arauga undu ona umwe gukinyiria hau makihithuria maybe aya othe ni moaine kuona recently Eddie ni arakiumburite ati muthuri wake Samido no amera maingi akona side chicks wengi ino ari ndumiriri ya kuonania they might be aware of Deraiza Mbithi gatagati kao na muhiki uyu uria ni police woman is known na muturire wake wa thiri maisha private noguo a little is known about na even to date ndari onania mwana uyu wao na Samido na uria magitanahirwo mwaka-ini wa 2018 king'ang'aine and even niahingite social media pages yake ciothe na kuitwa private and the only place kana haria ungimenya a little about her ni kuhitukira her best friend uria ni muini Joy wa Macharia. Kikuyu Daily News, subscribe.